Veliki pozdrav svima! U današnjem videu ćemo vidjeti kako napraviti Gretzov spoj. Pa dakle, Gretzov spoj nam se sastoji od 4 diode i ispravlja izmjenični napon u istosmjerni napon. I sad, prije nego što ga krenemo raditi, moramo odabrati koje ćemo diode koristiti. Jako je bitno odabrati dobre diode, jer nije svejedno koju diodu stavljamo. Pa onda, kako bi odredili koje diode koristimo, ja ću vam pokazati evo to na primjeru. Inače, ja koristim diode oznake 1N4007. Pa evo da vidimo onda kako to izračunati. Ja ću napojiti ovaj Gretzov spoj, znači sa izmjeničnim naponom, od ovog tu torosnog transformatora, znači to je ovo ovdje, koji nam na izlazu daje oko 12.7 volti. I sad, kako proračunati koju diodu odabrati? I sad, dakle, voltmetar je izmjerio 12.7 volti. I sad, ono što je jako bitno je što voltmetar, odnosno mjerni instrument, mjeri efektivnu vrijednost napona. Nama treba maksimalna vrijednost napona. A znamo da ako je napon sinusni, a je, znači iz sekundara izlazi sinusni napon, znamo da je amplituda, odnosno maksimalna vrijednost izmjeničnog napona, za koren iz 2 veća od efektivne vrijednosti, odnosno vrijednosti koju mjeri mjerni instrument. Pa ćemo onda ovo samo pomnožiti sa korenom iz 2. Inače da je signal, na primjer, trokutasti, a ne sinusni, pomnožili bi to sa korenom iz 3. Ali evo, kažem sinusni je, pa množimo sa koren iz 2. Onda ovaj rezultat koji smo dobili, to nam je maksimalna vrijednost izmjeničnog napona koja izlazi iz ovog izlaza transformatora. I nju ćemo još pomnožiti sa 2. Evo ga, dobili smo, možemo zaokružiti na 36 volti. Znači saznali smo naš prvi parametar, dioda mora imati minimum 36 volti napon u propusnom, da može držati napon od 36 volti u propusnom i u nepropusnom smjeru. Naravno dioda radi kao ispravljač, pa onda u oba smjera mora izdržati ovaj napon od 36 volti. Znači bilo šta iznad je ok. I sad što se struje tiče, izračunat ćemo maksimalnu struju kroz diodu. Znači 12.7 opet množimo sa korenom iz 2, to je ovo. I sad, to ćemo podijeliti, naravno I je jednako U kroz R, pa ćemo to podijeliti sa otporom koji ćemo spojiti na izlaz Gretzovog spoja, odnosno to je potrošač. Morate znati barem otprilike koji ćete potrošač spojiti na izlaz Gretzovog spoja, da možete izračunati struju koju dioda mora provesti. Ja ću spojiti 2 otpornika od 15 ohma koji su spojeni u seriju, pa onda dijelimo sa 30. I evo ga, to je 0,59 ampera, možemo reći 0,6 ampera. To nam je maksimalna struja koja će prolaziti kroz diodu i onda odaberemo diodu koja ima više od 0,6 ampera. I evo ga, sad znamo koliki minimalni napon i koliko minimalnu struju dioda mora izdržati. I evo ga, još da vidite gdje se pronađuju te vrijednosti, ja sam upisao svoj broj diode koju koristim. Svaka dioda bi trebala biti označena i proizvođač bi trebao navesti te bitne podatke. Znači ja sam napisao tu, evo ga tu oznaku i napisao sam diode specs. I onda kad napišem tako, onda mi lijepo ovako izbaci po redu glavne podatke. Nekad ne izbaci tako i onda morate ići, imate dolje datasheet, evo ovo. I onda morate downloadati, evo ga ovdje. I onda downloadate ovu šemu i onda gledate po njoj iz tablice izvlačite ove podatke. Ali meni je lakše ovako pa ću preći kroz te podatke ovako se ljepše vidi jedno ispod drugog i lakše se snaći. Onda da vidimo što imamo ovdje. Znači kaže maximum recurrent peak reverse voltage 1000 volti. To znači da dioda može izdržati 1000 volti ako je nepropusno polarizirana. Onda imamo maximum RMS voltage, znači da dioda može podnesti, evo tu piše 700, znači dioda može podnesti 700 volti efektivne vrijednosti izmjeničnog napona, znači RMS je efektivna vrijednost. Onda imamo maksimum DC blocking voltage 1000 volti, znači da dioda može blokirati izosmjerni napon od 1000 volti. Onda imamo average forward current 1 ampere, znači da može izdržati srednju struju od 1 ampera, znači konstantno može kroz nju prolaziti struja od 1 ampera i da se dioda ne uniši, znači da se ne pregrijava i da nema na nju neke ostale utjecaje. Znači ako kroz nju prolazi struja od 1 ampera, diodi se ništa neće desiti. Onda još imamo peak forward surge current 30 ampera. To znači da dioda može kratkotrajno izdržati, evo recimo, impuls
odnosno udarnu struju od 30 ampera. To će nam biti jako bitno, taj podatak, vidjet ćete poslije zašto. Uglavnom, kad se kondenzator spoji na izlaz grecovog spoja i u trenutku kad se grecov spoj upali, odnosno kad se priključi na napon, to zapravo predstavlja na izlazu grecovog spoja kratak spoj, jer se kondenzator u početku puni. I onda imamo kratkotrajni kratak spoj i tu struja poraste jako kratko dok se kondenzator ne nabije. Tako da taj podatak nam je isto važan. Ova dva podatka nam nisu bitni. Onda još kad se kondenzatora tiče, znači samo ovo kad smo rekli 12,7 puta koren iz 2, znači 18 volti, evo ga. Znači ovo je napon koji kondenzator mora izdržati. Ja koristim kondenzator od 50 volti, 1000 mikrofarada. Znači probajni napon mu je 50 volti. Evo tu je, znači minimalni mora izdržati oko 18 volti. Naravno uzmete što više, to će biti bolje i sigurnije. I sad što se kapaciteta tiče. Znači bolje je naravno uzeti što bolji kapacitet, jer ako imamo veći kapacitet, to će napon biti manje valovit, znači bit će ljepše, bit će bolje ispeglan, odnosno izglađen i imati će veću srednju vrijednost ispeglanog napona. Naravno uvijek postoje dobre i loše strane. Ako uzmemo prevelik kapacitet kondenzatora, naravno što veći kapacitet uzmemo, to će više vremena trebati da se kondenzator napuni i onda će se kondenzator naravno malo više grijati i ona struja u početku dok se grecov spoj uključi na napon će biti malo veća, tako da na sve to treba obratiti pažnju. Evo još da pogledamo neke stvari grafički. Znači ovdje je prikazan napon sekundara ovisnosti o vremenu. Dakle, to je čista sinusoida koja se ponavlja, znači ide još i u lijevo i u desno. Tu sam nacrtao samo jedan period. Onda ovdje dolje imamo izlazni napon, odnosno ispravljeni napon na izlazu iz grecovog spoja. I on će izgledati nekako ovako. I sad, šta dobivamo ako spojimo kondenzator velikog kapaciteta paralelno na izlaz iz grecovog spoja? Pa dobit ćemo nešto ovako. Onda će se kondenzator početi puniti, znači ovdje se puni i to je ono kad smo pričali, znači u startu, to je ovaj dio, u startu povuče dosta struje, jer on je zapravo, dok se grecov spoj uključi na napon, on je kratak spoj i onda povuče dosta struje u početku i to je struja koja je potrebna da se kondenzator nabije na neki određeni napon. I onda kaj se dalje dešava? Onda se on ovdje prazni, odnosno izbija, pa se opet puni i onda se opet izbija i tako se nastavlja dalje. I onda zapravo izlazni napon nam je zapravo samo ovo ovdje. I dok pogledate taj napon u odnosu na ovaj prije, ovaj napon od kondenzatora ne ide na nulu, dok ovaj napon koji je bio prije nego kad smo stavili kondenzator, vidite kako je napon prije stavljanja kondenzatora bio valovit, znači vidite da je valovit i da ide kroz nulu, znači dolazi do nule i ponovno se vraća gore. I sad kad smo stavili kondenzator, više na nulu ne ide, nego se ovdje ponovno kreće puniti. I tako smo osigurali da je valovitost manja. I onda taj kondenzator će nam omogućiti manju valovitost, znači da je napon bolje isfiltriran, odnosno izglađen i povećat će nam srednju vrijednost ispravljenog napona. I inače, taj napon ima svoje ime, zove se napon brujanja, zato što se na nekim frekvencijama i čuje kako bruji. I inače, postoji formula da se taj napon izračuna. Evo ga, ova je formula, maksimalni napon sekundara kroz frekvencija puta otpor puta kapacitet. Znači, nama je cilj da napon brujanja zapravo bude što manji, jer nam je cilj dobiti idealni istosmjerni napon, to je onaj koji dobijete na izlazu iz baterije, znači to je ovako ravna crta. Ovaj je, dok se zoomira, zapravo skoro takav, ali ne može se dobiti idealno tako. Ovo je približno to, ali dovoljno je isfiltriran. I onda vidite, evo i po formuli da što je ovaj kapacitet veći, da je to napon brujanja manji i što je R veći, to je napon brojanja manji. Znači to je ono kad smo pričali o kapacitetima, da je najbolje staviti što veći kapacitet. I evo ga, neke osnovne stvari znamo, tako da više ne laprdam. Uzet ćemo šemu, ovo zanemarite, ostavio sam papir na lemilici. I jednostavno evo, gledate šemu i samo spojite ovako, nije ništa preteško. Ovo što je označeno je, znate, onaj prsten koji je oko diode i samo to popravite i evo, spojite tako i eto, ništa teško. Evo ga, ja sam sve spojio i zalemio po šemi. Znači evo, tu vidimo grecov spoj. Ovdje su spojene na zelene žice ovaj AC ulaz
i imamo plus i minus koji je spojen na trošilo od 30 ohma. Znači evo vidite dva otpornika od 15 ohma spojena u seriju. I idemo sad, znači ovo sad spajam bez kondenzatora. Da usporedimo napon na trošilu prije i poslije spajanja kondenzatora. Onda uključujemo transformator i idemo izmjeriti izotmjerni napon na ovom tu trošilu i on iznosi, evo ga, 9.62 volta, što je zapravo prilično malo za transformator koji ima izlaz 12.7 volti. Evo vidite, 9.65 volti. A struja iznosi oko 0.3 ampera. Idemo sad spojiti kondenzator i vidjeti šta se promijenilo. Evo ga, kondenzator je spojen, naravno vodimo računa da je minus od kondenzatora na minusu, a plus od kondenzatora na plusu. To ne smijemo pobrkati. Palimo transformator i idemo vidjeti koliki je sad napon na trošilu. Napon na trošilu je, evo ga, 14.16 volti. Dakle, dodavanjem kondenzatora napon je porasao za gotovo skoro 5 volti, a struja je oko 0.46 ampera. Znači evo, skoro pola ampera. Tako da eto, vidjeli ste kaj se dešava sa kondenzatorom i bez kondenzatora. Ja nemam više nikaj za dodat. Tako da eto, ako imate bilo kakvo pitanje, slobodno napišite u komentare. Odgovorit ću svima. Hvala vam što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!